Partizan u 20:30 očekuje Hapoel iz Tel Aviva u dvorani BMW Park staroj Audi areni u Minhenu zbog toga što je Beogradska arena zauzeta čitavog januara. Prodaja karata izgleda ne ide baš najbolje. Nekoliko je razloga za tako nešto. Partizan već nekoliko mjeseci unazad nema ovakvu atmosferu kao s početka sezone i u utakmicama Evrolige je jasno bilo da dolazi manje navijača. Klub je imao plan da se ova utakmica igra u Minhenu gdje je očekivao dobru reakciju dijaspore, ali i da će navijači iz Srbije krenuti put Minhena. Kako sada stvari stoje, ni jedno ni drugo se nije desilo. Partizan je protiv Bayerna imao bučnu podršku svoje tribine što je bilo očekivano i što je već ustaljena situacija kada se igra u Nemačkoj. Verovatno je da će isti ti navijači biti i u BMW parku u petak. Ukoliko pokušate sada da kupite kartu za utakmice Partizan Hapoel, to ćete lako učiniti za skoro bilo koje mjesto u dvorani. Cene karata su od 40 do 420 evra. Nemoguće je kupiti karte za jedan deo tribina na kojem će verovatno biti najvatrenije pristalice Partizana. Podrška sigurno neće izostati, bit će bučna, iako je izvesno da hala neće biti dupke puna, preneli su danas mediji.